You do circle? Yeah. Do circle. Circle! One, two, three, whoa! Go, 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 go. Yeah, 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 yeah. Are you sure? Are you ready? Are you ready? She's my steady, I'm her man. I'm gonna love her all Are you ready? Are you ready? You ready? Do you guys like it? Are you like it? You really like it? Wow! He's gonna go over there. Ya ya, Jet ngerekam. Mau lihat Muti sama Rehan beraksi. Muti mau lihat beraksi. Circle! Are you dizzy? Are you dizzy, Rehan? What do you feel? Do you like it? Seru. Baru pertama kali nih si Ziad sama Ziad baru pertama kali, Rehan baru udah beberapa kali. Cuma seru banget. Seru. Tuh. Rehan, you like it? Huh? What do you want to play now? Gondola? Rehan, come here. What are you doing there? Come here. No, come here. Come here. I'm gonna be good at it. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah hari ketiga kita mau balik ini ke California ke rumah. Dan tau gak kita ada di mana? Kita ada di Lake Tahoe. We are in Lake Tahoe. Lake Tahoe. Bagus Lake Tahoe-nya. Lagi nggak ada snow, cuman ada snow tuh di atas itu doang tuh. Tuh snow semuanya. That's so beautiful. Where to go? Look at that. Go there, Rehan. I'll be gonna take your picture. Tuh, bagus bro. Ini Lake Tahoe ini bro ya. Ini dikelilingi sama gunung-gunung yang es gitu. Terus biasanya di situ kalau yang di north, situ north kan, itu ada ini apa ski resort gitu. Nah, tapi kita sekarang mau pergi ke south karena kita mau naik gondola. Jadi bakalan suruh hari ini. Kita juga pernah camping di sini. Itu tempatnya mantap nih bro, pasti bro. Karena di bawah-bawah sana tuh ada kayak gondola ke atas. Kita belum pernah naik gondola itu. Lumayan dingin, cuman nggak sedingin Colorado. Lebih lumayan lah. Kita di Heavenly Shop-nya Lake Tahoe. Kita mau naik gondola nih kayak di belakang nih. Gondola, lihat tuh. Oke, kita mau beli tiket dulu. Di depan ada Ziad di sini.
Muti Marehan ada di belakang. Oke, kita beli tiket gondola. Kita nggak naik ski sih, kita nggak main ski, cuman kita pengen cobain gondolanya aja. Kayaknya seru tuh. Suasananya Heavenly Shop di Lake Tahoe. Ini hari terakhir kita road trip dan kita mau balik lagi ke California. Oke, ketemu lagi di vlog-vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, adek mijitin abang mau bayar $200 mau? 50 menit. Hah? $210. Apa? Serius? Hah? Daripada abang pijit situ.